الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan agama Islam, ayarin na isab kita niyo waktu na to ini, amo na in waktu sa halka-halka, dahin hatuhan na to Rabbul Alamin, amin subay na to tud halkaan, karena doon ha waktu ini, madawhat na to, iniangat-angot na to pakarayawan, at kala piyakay na to in waktu ini, doon haamuin karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jari hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pengajian sing kita ramikian amunain pag-adat patuhan na to Rabbul Alamin. Adapun in pag-adat mo na muna rin kaniya, harap kaniya, amin kakunahan doon hayaon in panunggali harap kaniya, sarta amoy indimihil kalagguan kaniya, labay ring hapagtaat, hapyang daakan niya, iwan lumayo daing hakatan piyanglangan niya. Demikian, nakasud doon haon in kasipog, subay sinipod, paamin nagpapanjari kaniya, dimihil kabuhi kaniya, amin tag-ipatan kaniya, singkatan kabuhianan, nikmat daing hatuhan Rabbul Alamin, amin subay sadya, tutog, in kaluman kasipog sin ipon paamin, nagpapanjari kaniya. Doon ini nalangkom apakaradyaan ini into sa laggo-laggo ang gawta sin manusia biakato karna subay magmisra in bigi jantong sin ipon, iban sin dila niya, iban sin udyot pamaranan niya, duma sin panglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hapanunggali, harap kaniya, amin wayroon lingion, buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi tuod doon hapagtaat, pariakan niya, iban sin lumayo daing ha piyanglangan niya. In mga pakaradyaan ini, makajarita lang tabi mga ini tibuokon hapakaradyaan supaya matilag na tuin pakaradyaan pajatuhon na to hakabuhi na to
simpag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan amunain, pagsabunnal, hatiap-tiap biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sing kitab niya mahamulya. Hati niya apabila siya bunnal mo, di ka man jari manghimuting. Bang mo siya bunnal, inyaon katantan, labi luba na tod parkala, laong niya umur al-ghaib. Pakarajaan min ghaib, amuin di mo kahatihan in pakarajaan, tunggal isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala makahati, in kita doon takahatihan, suy-suy na rin haamoy indiak sin Allah subhanahu wa ta'ala manuy-suy kato tanyo, sim mapatot na to hikabtang, mapatot na to hinangon, amo hindi kita niyo magpalabi-labi buat malengkan doon hadya haamoyin, uno-uno na, in napasabpay sindak niya mo ng pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, wajib in pagsabunnal sing kita niyo hatiap-tiap, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing haamuin pakarajaan lang ta gaib, amuin isa-isa niya rin makaingat. Dahing hamangayan, amunin pag-ianulong niya, alamul barzak, at niya alam, among nain, alam sim mga sila, ini tao patay. Allahu Ta'ala rin makaingat, sim pakarajaan niyon. Amurain, marisarata, bangkiray ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, pagpasawa supaya tiyo makahati kita niyo, iwan supaya humugot, impagsabunnal na to. Allah subhanahu wa ta'ala, iban na simbiyayta niya, amunain alamul barzakh pagyanon, atawa alam sim mga taupatay. Bihan yan. Biasin sa pantun niya lang ta, sualul malakayni fi al-kabar. Biasin pangasubo sim mga malaikat, ha amuin tao kiubul, amin liyon palam sin lupa, pakubul niya. In ini, hati niya, in malaikat, dito mga subukan niya halam sin pakuburan niya. Hati niya dahon bisara maghamatungan. Bukom biasing kita, dahon ta magbisara, tao miya matay na, yari kita harapaw sin kubul, yan to alam sin kubul isab. Di ta kaingatan nakasambong ka atawa wala. Inihambok deng ha mga kalaungan sing kita. Way na pakaradyaan taroon hayaon, way na lamod taroon ha parkala yaon, manjarihihin ang sing kita. Ini hambok deng ha mga kalaungan, amin patudyuhon paamuhon sin kita, mga katawtay manguram. Damikyan insulga, wa ma fiha min naim. Surga, sarta na sin, uno-uno na halawman niya rin ang mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wan naru wa ma fiha min adabin alim. Damikyan day sab sin narka, iban na sin, doon halawman niya yan ding mga siksa, ha mga tao amuin simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, halawman niya. Damikian din na to kaingatan ninyan, bang bukon biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tupot na hadya haonin kiyawayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na kita niman jari magpalabi-labi. Amungan, indeng ha mga pag-addat sin, manusia pa amin tag-ipon kaniya, nagpapanjari kaniya. Ang pawayroon dapat, di na to mapanghimuting in Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan simbiyaitan ni bunnal. Bihan. Waman asdaku minallahi haditha. Uno-on ba kabaakan
lari imbuntol deng Allah subhanahu wa ta'ala mamahita sing kasabunnalat. Tantuay. Bihan yan. Yan biyayta suratun nisa ayat 8-7. Naamo yan. Hikaruan niya dahil mga kagunahan na to, hawaran na to, pag yanon lang niya, husnul khuluq ma Allah. Amin magparayaw kita niyo simpangadatan na to patungan Rabbul Alamin. Impagparayaw pangadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini katantan, suway bunalon na to, Iban, laong taimaon na to, marayaw, paginawawaran na to, bukon sadya taimaon sin jantong, sumagawa taimaon sin udyot pamaranan, taimaon sin, ini, amin biyay takain na yan to, parkala doon nalangkom niya, amin laong dila mamisarahan, lumagtik, iban sin jantong, amuin ng hindo harila, bang biadiin inibisara niya, sarta ng hindo haudjot pamaranan, bang biadiin siya magpajatusin hinang. Amad tuin, subay, takinan sin tiap-tiap hamuk den kato taniyo. Di kita niyo magpalari dain hakatan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupay ang katan mahinang nato mabista siya husnul khuluq, mabista siya sa rayaw-rayaw pangadatan harap patuhan nato Rabbul Alamin. Na ini katan wayroon manjari hisulak sing kita hang sulag uno-uno rin nga mga hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena insumulak kaniya, may nang siya takabul. May nang siya takabul. Mahita, sa kaulaw lalarin ingat niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to hindi manjari, jumato, hatiap-tiap, hambuk din katutan niyo. Bihan yan. Amin subay hadya kita niyo long simbasa ang galis, positive. Di man jari kita mag-negative. Bangkaw nag-negative tuan, mabista kaw takabul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin uno-uno na sadya, inbiyay ta, kakaroon na to. Iban bunalon na to. Sarta magtaat kita niyo roon ha amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta paganggautaan na to bang uno impyang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihan impag iyanon pagmarayaw sin kita patuhan na to Rabbul Alamin. Di kita manjari sumulang. Inibiyaytaan kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin na suratul Ahzab ayat 3 antagonum. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wayroon tod mapatot maaon at tawakaunan sin pag-ianon mu'min usog na kaatawa babae apabila aon na titasin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin daak niya uno-uno na piyang daakan amin makapagpi pakita niyo sing kabayaan na to di way na. Ang biyayta sin Allah ta'ala hinanganiyo ini, suway na to hinangon. Bang biyayta sin daak sin Allah ta'ala ipapahinang kato, suway na to hinangon. Bang na to di hinangon, may hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
narang siya turi na to hinangon wala kita niyo nagmarayaw pa tuhan na to Rabbul Alamin. Hasabab yan pagka wala kita niyo nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala na dagpakan kita niyo sin mangi iwan kangi andeng hatuan na to Rabbul Alamin hadlaw kana. Diyan to sa ito mga kataw tayo manghuran hakam Islam. Wayroon tod kapatut na to magpi atungod pakaradyaan piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na bangyad to si ulang na to, mabistayad to pagmaksiat na to pa Allah ta'ala iwan sindaak niya, iwan ing kita niyo, hauno kita mamusa, lang sin magbibisara, mamusa kita niyo ridto ha kalaungan, sin kalaungan, ini, sa taod-taod, iwan kalaungan sa tampal-tampal na kalaungan. Amo yan. Hikato niya, dahil nga mga mapatot na to, jagahan, iwan ipaton in ginhawaran na to, lang niya ar-rida biqadaillahi wa qadari. Suway kita niyo magrida, hauno-uno na tiyakdir sin Allah Ta'ala piyaja to kato. Atawa piyaja to sin Allah Ta'ala anguin kahalanta di halaw man singgumi ini. Nasabab yan, in kita tungod pakiyadar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, subay hadya kita magrida serta magsabar. Iwan subay in pangarati taroon na yan, amuin ingatun na to, ingkataan kiadar sin Allahu Ta'ala kato niyo, inyan aun hikmat sa lago-lago. Bang kita biyaitaan hikmat sa lago-lago, dahil hatuhan na to Rabbul Alamin, inyan tutukasan sa lago-lago sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita niyo tiukas sintuhan na to Rabbul Alamin, in kita niyo napi, daing hanapi sin Allah ta'ala, sin in kita niyo nagmarayaw kaniya. At initaw marayaw kita. Nabang kita tao marayaw, kialasahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha idha ahabba abdan ibtala. Bunal-bunal tuod, inna Allahu ta'ala apabila kialasahan niya ipon niya, tukasun niya, ujiun niya, sulayan niya, mahita, sabab inipon niya nagdaawa na mahita in siya Muslim, tukasun in ka-Islam niya. Inipon niya nagdawa in siya mu'min, tukason in pag-iman niya. Amo yan. Nakasarap yan. Bita kato Suratul Baqarah ayat hanggatos kay mantag 5. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Iban laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukason na mo kamu. Tukason na mo kamu, tiyo-tiyo hadjaraing hakabuka. Kita kau yan? Hati niya, bangaun tutukasan sin Allah ta'ala, tiyo-tiyo na yan. Imaana niya, kakausan na to, tindukanan, inununo na tutukasan. Kakausan na to yan, laung ta ini unuhan, agpangan. Dahil nga mga tutukasan biyata doon na ini, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung kabuka, inda jinis kabuka halaw man sing gumiin. Dahil nga mga tutukasan, kabubukaan, bangaon pa jatuhon sila Allah ta'ala alamara, walang sinhula, inyan, daraugan sin bariman, in tutukasan yan. Mahita, in bariman, yaun kanila in rida, iban sin pagsabar.
hati niya, magrida sila kana piyaja to yaon sinallahu ta'ala, hikmat sa lago-lago, bang biya diin, amin hugot, sin pamagbogsin, mu'min, apag iman niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Kabubukaan. Damikian din ha mga tutukasan aljo. Hapdi oning tao. Aon doon hiya hapdi, bihan, wayroon hika, tabon, sin hapdi niya. At wayroon hika, gaan, sin hapdi niya. Ini, dahil nga mga tutukasan, kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, harantaan di isab siya magmula sa biya din kitaon in kasabar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban nagrida kasiyasin tutukasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyaon kaniya yung dua ini, magrida siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sintiukas siya, amin may ta siya magrida, sabab in siya pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena malasain Allah ta'ala kaniya, sarta magsabar siya, bang unuin kaya na naman niya, dahil mga kasigpitan niya un. Bihan yan. Na, amo yan dahil mga salingkat-lingkat, laong tatutukasan ha mga bariman, amin misan biya diin pain, hapdi numa na, kana naman niya, di niya hitayak in lima niya papagkahin niya. Sumagawa intayak niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, wa naqsim minal amwal. Dahil nga mga tutukasan, dagdagan sin Allah ta'ala yung mga pangaltata. Dahil nga mga uno, para sa baban, damikian, bang aon halubilo, halawon sinula. Aon, dahil nga mga uno-uno na masalahat, jumato. Karagdagan nilalta si mano siya. Kitaon bang siya yaon magrida ka pa Allah ta'ala, sarta magsabar sinji matukan niya yaon. Bukun sa dya alta, intutukasat. Aon doon haon, naugta, kawaon sin Allah ta'ala, in mga kalasahan ta, kauugan ta. Di nga mga uno-uno na kauugan sin kita, inyan katantan, suway na to, inyan pagsabaran, sarta magrida kita niyubat in pagkala yan, hikmat sa lago-lago dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan magpatisuok kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, ha mga sila, mga magtatanom, tumbutumbuhan, uno-uno na, tiyak panghianom, amuin, misan pabiadiin, ingat niya magtanom. Iban ingat niya mag-ipat sintianom niya. Aun waktu siya magbunga. Ini katantan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato akay napusan sinayat. Laung niya, wabashiris sabirin. Ipagkukog kuyag si mga sila masabar, bang nila kiyatakinan. Doon hayan, nagrida sarta nagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, sing kabubukaan di matong kanila, sin hapdi di matong kanila, iban sin kakulang, sin alta, di magdag din kanila, iban sin ginhawa, sin mga kalasahan nila, nakauna rin kanila yaon katantan, na ini, pangitaan sin mga tao, amin mahugot yung pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga katawtay manghuran haagama Islam. At sa mabyan, wayroon alupon sin bariman dugaing buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. At tawajjuh ilallahi subhanahu biddu'a. Amin, wayron pa ngayuan dugaing si mga bariman buat malaingkan tunggal, isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta.
Allahu Ta'ala raim makarihil sin pangayo sin ipon hauno na pangayoon niya hababaw sin gumiini. Karena inyan kakilahan doon na ini in mu'min bang wayron alupon niya rugaing buat maling kanin Allah subhanahu wa ta'ala yan pialahil niya in kusog simpang iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban panghalga niya pa Tuhan Rabbul Alamin sin wayroon makakaos dimihil sin susukat-sukatan niya buat malingkan amurain Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manghuran agama Islam. Nain mga inikatan biyabayta sin Quran mahamulya. Suratul Baqarah ayat hangga tustag kawaluan tag unum parman sinallahu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Betasin Allah Ta'ala apabila aun mga sumukay mo ya Muhammad day nga mga ipon ko tungod ka ko baita sila inakumasuk na nila. Hatinin Allah Ta'ala bukon siya malayo din kato taniyo. Akan nahabukwak to yung mga kasahabatan amuin magpatanog simpangayo nila pa Allah Ta'ala. Habukwak tulong niya in kami apabila kami sumulad pataas bihan tumukad magtakbir kami Allahu Akbar. Apabila kami lumudlod, bihan, subhanallah. Apabila kami makakaon pa amin, laungta, marayaw na indan. Imihan kami, alhamdulillah. Unay nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan na, irbaw ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma wala kaiba. Ya kamu mga manusia, di niyo nakakunahan magsilawak. Karena inpia ngayuan niyo bukon siya, biso. Iwan bukon siya wala doon. Malayo din kanyo bukon. Insya yan, kikita kamu, bangunin hinang niyo. Sibo da sumulad kamu, tumukad kamu. Iban lumod kamu, iban yaon kamu ha, ini kapatakan. Kaya ingatan sinallahu ta'ala yung kahalan niyo. Bihan, nasa biyad to, ayaw na kamu magsilawak, makajari na sa jantung niyo in, pahiwalon niyo manganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hatiap-tiap uno-uno na pakaradyaan, niyo halaw man sing gumiin. Bihan saan mga katawtay manghuran agama Islam. Naim mga inikatan pangindo kato taniyo ni hasupaya mahinang marayaw katanin pakaradyaan na to. Kanabeta kato yung pagyanong nga ihsan anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala biyain sa kaulo lang, insya kikita mo. Nabang insya ba't di mo siya kakitaan, subayin mo karna mo, in ikaw kikita niya. Wala kau yan, wala in Allah ta'ala nalihap kay mo ang kasasat. Bukon biya kato magkalihap, bukon biya kato magkalupa, bukon biya kato magkulap, inallahu ta'ala way makatampan haipon niya. Bisan pahaw no nakabutang nakasiok-siok ka nakasitlutan sin lauman sing gumiini diurungog sin Allahu ta'ala in kabtangan sin ipon niya. Biya lang na sin sanam itom nagpapanawha initaas sin batu itom
tigidlom bitu-bituhan ka sumakawa ini ulantob sinsiki sinsana magpanaw kikita sinallahu ta'ala intikang niya diurungog sinallahu ta'ala ini kugdan sinsiki niya pabato iban sin amin uno intia tali sinsanam yaun bihan pangingat sinallahu ta'ala haipon niya nabiya din na kita maingat mangayo pa Allah ta'ala bihan asabiyan to suway na to pahukutonin amuin pamarat saya na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawak to pawakto amuin di majari makibad bigi jantong na to papakaradyaan sin lingkat sing gumi ini iban siloon niya. Nabiyad to, karena gumi ini labayan sadya sing kita niyo. Labayan na to hadya gumi. Sarta gumi ini paghinangan na to amal. Hangkan na to ukon gumi. Pasal doon kita niyo ini makapataod sin amal na to. Makapataod sin lutuanan na to. Dahon na to pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Nakasabi at to subay ingkataan hiwal na to ini may nang amal na to patuhan na to Rabbul Alamin. Karena gumitoy ini hapitan sa jasing kita niyo. Di kita niyo maghinangsin amuin marayaw piyag marayaw sin Allah ta'ala hasupaya madawhat na to karayawan dito hadlaw kada-kada. Amuin di kita niyo mutas daing hatiranan sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daing nga mga pagadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin palingkaton sin Muslim pagtunay niya sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta amoy hundong niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya siya nangannal harap patuhan Rabbul Alamin. Dahil hawak to pa wakto. Kahit na impanumtum niya yan mahinang sabab sin tuntumon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Udkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Tumtuman niyo ako asupaya ta kamu katumtuman sa daran kamu magsukur kako ayaw kamu magkupur. At inaayaw niyo tabo ni kapatot ko hawawaw sing bumi. Ayaw niyo tabo ni hako doon kaniyo. Dumakawa palahila niyo patarangan niyo doon kaniyo. Hasupaya yan tumarang kasanangan niyo rito haadlaw kana. Bihan subay jumatukato taniyo mga katawtay mga hakama Islam. Naman jari pangadji ang tahawak to inilong ta doon na to nahadyahay ni tikmurun insyaallah ta'ala harwaing waktu na doon na isab kita nilong ta mag batok-batok atawa long ta mag tainghog tiyang hugisin parkala amuin piyag sasawsawhan na to ini amo na agamasin Allah subhanahu wa ta'ala iban pag-amal amuin matuktudyo pakabayaan sintuhan na to Rabbul Alamin amuin diadaot na to sarta siusukat na to rida niya karena bukon taod sinamal buat malaingkan amuin rida sin Allah ta'ala amuin hikasud na to surga mga katawtay manghuran. Abiyayad to, mangbayad na ako kaniyo. Waktu ini,
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsugod at magsugod magumpat